jam piro iki? Sarapan? Enggak. Pagi-pagi sampun sarapannya jus. Nah, ini makan siang. Sego tak ulet karo sayure. Masak labu siam. Nah ning kene jenenge manisah. Dieseng-eseng terus dicampur karo segane. Iku sangan le sampean mang. Panas. Dari simbok mangan disanggo iku ora ilok. Tapi disanggo iku paling enak. Maaf. Amit nggih. Panas. Panas pedes. Pokoke kecap iki imut. Oke. Kalau udah eseng-eseng. Kan pedes. Mau wis iki. Hujan-hujan. Kak, mau enggak? Hujan-hujan awet. Jam. Astagfirullahaladzim, Pak. Assalamualaikum. Sarapan. Kamera kita. Nutuk no. Boleh tahu kan? Hujan-hujan mangan sak anane tempe goreng wis masuk. Engko nek diwak. Dina hujan terus loh, banjir, nang ngendi-ngendi banjir. Saya harus pedes tak istilah nombak.
Tak ada. Ini berapa apa? Apa? Ini berapa apa? Enggak ada. Enggak. Aku enggak apa-apa. Tak no, aku memang bakal itu pula. Enggak dulu. Matangnya tak ada donin. Enggak loro. Ini enggak papan, enggak limo. Duh. Tempe ora dijelau. Kurang boleh mengenai dapat. Kurang boleh mengenai. Lele, Pakai. paket. Ikan mangan turu, mangan turu. Tinggal ini nggak karek beleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wis ya lor, mangane wis mari ya, videone wis mari. Aja lali njaluk tulung di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.